Добрый вечер, уважаемые друзья, коллеги, соратники, ценители прекрасного. Мы рады видеть вас и приветствовать в этом прекрасном выставочном зале, в настоящем празднике искусства. Сегодня мы с вами станем свидетелями открытия персональной выставки Вячеслава Героева. Он мне подсказал, что здесь представлены все его работы, основные работы за 20 лет. Так что поздравим друг друга аплодисментами с этой знаменательной датой прекрасным днем. Bütün günden riktabullah bu kamerı bu derehine bu jara günge mustubu taraftan juvardan toğuz bot ödükmanı ılgıtarbay. Onda bildiğim bugünkü jara günmüdün ayak kutum avlana diyen выставканы argerbidan kömürler. Күнді доктор Вячеслав Героев аяр kutum avlana выставкадан yürürler allıdın sağlığı. Қамдық бағырар айыр үлі көріңе олыс әлбәқ үләттен қамнастан сыраттан тақса. Аян тұтан тағары кейі үйетіге білдемеді оңырор ұраты бұғыда тағады болар. Айыр құтта кейі үш бұғыдан бәйелін идағалигер олғыран тұрғын санатын, издуатын жоңы сәргәлі білетілер. Ол күрді Вячеслав Васильевич оғар дәріптен кереғі ұғылан аяр құт Авланgar yıllar bıda. Onun gündüz oğuttur, İstengil'den gününden Vячеслав Васильевич bugünkü jara gününden ıdıspıt tığın bıraktığı kayıp. Oğlu çıkarı, seni kimin kurduk, buharından, katarından, bu olup
үйіге үттене. Узкүйде Белгілі ғытырын кетілер Улко театрын, Эрел народной үкі театры. Художник, живописец, член Союза художников России Вячеслав Ероев родился и вырос в Татинском Улусе, селе Пайда, в таинственной окружающей среде предков. И он с малых лет видит, как баюкает осенью золотая пора, зимой читает кружевные узоры на окне, весной слышит чарующие напевы ручью, пение птиц, а лето — это для него дивная пора, свобода мысли, общение с природой, сенокос, сбор ягод. Начиная именно с той поры, он начал копить свой багаж художника. В 1990 году он окончил Якутское художественное училище имени Петра Романова, а в 2004 живописную мастерскую Артура Васильева, якутского филиала Красноярского государственного художественного института. Начало его художественных поисков ознаменовалось рядом достижений. Будучи участником зональных и международных всероссийских региональных выставок, Вячеславу Ероеву удалось завоевать звание дипломата и лауреата независимой общественной премии имени Валериана Васильева среди молодых художников Якутии.
В настоящее время Вячеслав Яруев, генеральный директор открытого общества с ограниченной ответственностью дизайн-студии «Уран». Глава семьи, воспитал 3 детей и имеет 2 внуков. Творчество Вячеслава Яруева представляет поиск чистой гармонии, строгости и естественности самоценного мира Саха. Художественными достоинствами его личных, живописных и коллективных работ над ритуальными объектами летнего праздника Исэх стала самостоятельная значимость как культурного явления в истории народа Саха. Олонқы сақын ұрыта үйелерге оғарылыбыд, өріккен үйінен айылыбыд, олық философиятын бұғытынан ара сүртіптен әркеті сылды көрдірібід. Ол күрдік кәріңгісілерге бейгері сүрігірдеген ұтылар, олонқы ғықтыра ұраты солдалақ, самый күтілер, онна кең далағынақ тірәңінен болар. Олонқы ғығын тәрейі бұлырғы жылар мұндаларықтан, өвгілербедеттен хетімденен кәлбет, айымнелаттан кырпағынан қомылан седімденен, тегіптенен, седен сілгілен тақсан идейдер, өссөт ордық сыңыланар болар. Бүгістіге маңы мантардақ, барығай тұтулар, үге серінен ұлығы қойылар, барығай ал ұлықмастар, түхілген керек үстілері жол сылақсын, сөқтіріп, қараққа өте бұрағылар. Манывардың Вячеслав Яруев сайар, Уран дизайн-студия доңынан тағара. Вячеслав Омыргут, Осмол, Урағалара, Үгіл үбігетін селеген сетірер, Урады көстүү болбутара, сар баласыз. Слово предоставляется министру культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Юрию Степановичу Куприянову. Мана мұстануардың бары сақалы білерек тұру ұмытылар барымды. Икі тұлынан, икіден әмін деді. Иславы кәлен ер кәлбет болдар, кәлбет өріге қасқынан. Жон барда мұстан қағардылан, бәлерін саналарын едендер, алқы күштәк болден, кіндеке қардылан естен, шетілі ақия болден бағырет біткен әйбі. Оны тәргелдебет, оны мен бұл правительстваттан, бейбет культура министерстваттан яғанды ғұрықтар көтерін мақтал тылдан тұрсын әдерді. Оны тұттарары тұрғын бұла. Тұттарары тұрғанын әдепін бары бар. Үшлар көрі бары біледі. Бары кәлбет ондар білер болған кәлбет кетеманна. Оны кінде өйен кәлбет бір дөйділі ақыран ея тарияқын бары бар. Оны бұрақ текар. Тейчі тұталар кірін елек байғалар бары дөйін кәлбеттер дейінігін. Оны кинер күшті қаналары бойшылақтырын өйендер, кені өрігі күнігер, республика тәхемігер, іс қоғамдақ болдың, жол көлін астының, оны өйе қананан астынан өрін тарғастынан ден түмшіліктер дейін. Оның байғалар, түмшілік байғалар, таланнақ байғалар еға яғанда болды. Бұл түгін тарқамы дүние байғалар бұл. Оның барата байғалар. Байғалар үшін бір бұқан естірақтар бұл бей культуры кетегер мандар қанатынан тұлы тәңген үстақтақ ұра тұрған тұралдар. Кені тұрыр бұл тұрғата бейге қасылақаты. Сақа хереттен Америкаға, Нью-Йоркқа бар қораққа тағырдылы ұраға чақчы көбеті болар. Оны кедонық сертификаттақ. Қан граница ғанлар американистер кәдер кетегеттер ұратын тұлпыды. Оның болғаны бұл американистер кәрінен мәледен барына бейға бежар береттір. Маңдық бейға Америкаға бар демады. Ona bayağı olurken ona bana Yugoslavya korakka kören kilerin düzgün faturun diye kırdığa dağıtın oğlum bakalar bayağı ağır dediler. Onun ruha bayağı duran soğuk tutuldu hacer bayağı Jonathan'dan bakın doğru turistler ona Sakarya'ya Sakaş kustuvatı Sakar oğlukların bakın isteriger kileler çitinli onlar bayağı doktor yerlerden elinden dururlar. Onu kadar hep bak. Bu yıl müzeyi Türk'ten Aksani Kıbrıs'tan hangi bitiren Устьеде бұл Сақаға оңдығыт миллиардтар музейдерден оны хақы болғаннақ, ұлған мұғайтық идея келеріндер, қыраттан сағаланғандар, бейгі елдар қамы дәстенсерге бөйті өйен, ұлған сүзік объект болтыр. Әтті 10 миллионна ұлған әтіргеді культурны памятники дәні, баяғатын бей
соğuk kemiyette onunla hücretli edebiyette oygut mandar keres kılların uluğu kireli bir törüt bulu oldu. Onun hakkı bu kinitten taksar ülkün kendini kün kurduk sanılıyor ki. Varıtır tügeden bayağıtın kün tutturları ilgi bir alt olup varacak. Onun eden tariften kutu işler görüntüden keşif olarak kendiki hüdülatlar yıtıllar. Onun kalıplara barda işler görüyor olup barbatlar. Onu diyemedi. Barda talanın aktık, mustuğulcan barı ciksinen, şoğun, kaydak bandık üldük hamlaktın olduğuday. Görün bana tarihtere kengen baralılıklar varda bir bilgerinden, bir kalıbından bu baka barda tuspa tutulan geldi. O kalamanın işler görüyor ki heden öde hüccak epetesler masterdi. Ora bahar tapıtına onun kadar açık yıllar olarak kitaplarına bir hikaye olarak baktık. Onun barı prehistoire köylerine düğün bolun, günüz bolun, batın müdürlerinden hasır değerlerine günü göçte vardı belem durur olur. Onun öteki kurduğu biri baharan manyak orkamite tereyem bu bugün kendiden kompütörke programını gerçekten partiskanı varken şöp kevitiren kendine böyle batam yamadı. En tertiyen batam işbir kurduğu bu akına yürüyüktür batın ime tas kendine. Onun mahtaneye kayın. Onunla onun kovu dikkat bu bilgi sakalar barbet, onun kovudun ihtiyacı cevap, tılgısın üstütün döröke kababet, onunla bu talanlar masterdir bu kölününün yügelen mahanan bilgi ahbetün döröke hani hedderden kendiki yer eder içerler biter kabırın evet. Onun bir kolları bilgin, onun kov 200, 300, 400 yılların kineren bit sanattan kene küsüren bu bilgi süper bilgi süper bilgiler beyvetin kıtır bilgi olur. Bilgi kiniden itinden barın yurgun vardı kıtır olukun vardı. Barı güçlü olukun vardı. Barı jolda olukun vardı. O bilgi sakalar is turuput olan itakalbet bulur. Onunla İslam yolu beytin kılatın muhayyer, beytin talanın onunla sığıran oluvar mesletin bu kiyide kadar. Onun solda, is koğanla, sığılda harukta İslam yolu oluğu nokta sahan tolbutular söpte aktif kamani yanında. Ulu liniyetlerini kurduk. Söpte solundan baran yanında yapım bağırı onların da yakar indiki sidileri bağlayatına vardı. В связи с открытием персональной выставки приветственный адрес от имени председателя правительства Республики Саха-Якутия Андрея Владимировича Тарасенко вручается Ероеву Вячеславу Васильевичу. За вклад в развитие культуры и искусства Республики Саха-Якутия почетная грамота Министерства культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия вручается Вячеславу Васильевичу Ероеву, члену Союза художников России. За вклад в развитие народного художественного творчества Республики Саха-Якутия почетный знак присваивается Ероеву Вячеславу Васильевичу. За активное участие в организации и проведении национального праздника Исэх-Олонхо 2021 в муниципальном районе Алекминский район Республики Саха-Якутия, благодарность председателя постоянного комитета Госсобрания Илтумен Республики Саха-Якутия по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций объявляется Ероеву Вячеславу Васильевичу, генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Уран-студия», председатель постоянного комитета Феодосия Васильевна Габышева. Все знаки вручил, потому что сессия идет, почти заканчивается, но еще не все успели. Поэтому, Вячеслав, мне выпала большая честь от имени председателя правительства, от имени Федосии Васильевны, все благодарности и пожелания, наверное, успехов, то, что они отмечают, вручить, я думаю, что все это поддержат. Впереди у нас, ну что мы ждем? Очень надеюсь, что вот то, что мы первое мероприятие, которое официально проводим по QR-кодам, до которых вы зашли, будет началом для того, чтобы мы все вакцинировались, чтобы мы все прошли этот этап, первый этап, наверное, заболевания коронавирусной инфекцией,
ну, перешли, чтобы его пережили как грипп, который когда-то перешел, и все ходили нормально, живую на наши мероприятия, пусть сначала по кодам, зачем, наверное, когда все будем вакцинированы, идти без кодов, для того, чтобы опять общаться вместе, теплым словом. Главное, что есть в человеке, это на самом деле и деньги, все говорят здоровье, согласны, что это здоровье, и главная сила каждого из нас это слово. Человек может поздравить только словом. Я хочу, чтобы Вячеслав был после сегодняшнего юбилея сильным, стремительным товарищем. Человек, который все любят, уважают, и главное, вот ту дорогу, которую ты здесь сделал, вспоминали и поколения. Как сегодня мы итальянцев вспоминаем, когда ездим в музей, когда-то наши далекие предки придут в наш музей, чтобы твои следы здесь были. А по тем всем районам, улусам, где мы проводим исследование, все говорили как бы не только Нюргун Батули и Пирюнакане, да, но и Вячеславе Герою, который здесь внизу было сделано рукою мастера. Наш тост, если бы здесь был уже шампанское, я поднимал бы за нашего якутского мастера, который сегодня украшает мир, как люди, когда мы что-то просим всякие поставить, деревянными скульптурами якутских мастеров. За нашего мастера. Öbüründen Sakar Sürüge'nin kultura onu историяны историядан Казахстан департамент Халаячатыгар. Он Россия Халаячатыгар Николай Афанасьевич Макаровка. Он Россия история он культура Ödülünlükleri Казахстан общества Саха-Хеленяга Салатын Халаячатыгар Руслан Васильевич Васильевка. Дорогие друзья, сегодня действительно замечательная выставка. Может, я уже прошел немножко, посмотрел, окунулся в природу, в свою юность, прошлое, вот вообще вот в природу. Да? Но я бы хотел подчеркнуть еще одну стезю, направление работы нашего друга Вячеслава. Это как раз реставрация. Да, вот. Потому что он не только художник, да, член Союза художников России, но и он первый реставратор нашей республики. А это большое дело, потому что эта работа только начинается. И он как художник, когда начинает человек вникать в свою тему, он невольно начинает копаться в истории. И копаясь в истории, он приходит к тому, что надо сохранить то, что делали наши предки своими руками, да, вот, сотворяли эти объекты, эти наши якутские балаганы, эти русские дома, так называемые, эти немецкие углы. Да, и это вот он с болью видит, и поэтому сейчас начинает реставрировать, чтобы эти объекты могли видеть и прикоснуться к этой энергетике наших предков, не только наше поколение, а если мы не будем этим заниматься, не просто исчезнут, но и будущее поколение могли видеть это и тоже наслаждаться вот творчеством предков, своих предков, как строителей, как вот мощных таких людей, которые создают такую материальную культуру. Поэтому, Вячеслав, еще раз поздравляю, рад за тебя, и я думаю, что впереди еще не только будут у него полотна, но и оставаться будут реставрированные объекты культурного наследия в нашей республике. Күндүн оғырбыт, коллегабыт, партнербыт, бұл презентацияны көрілген бүйірілен кәпет үләбет үзімінде келеді көрінді. Он сылларға әлбәқ да үлі бар бұда беттен санадар, құруқ тарелдар, наға шөйкемлері бірге хабық бұда беттен, онына білген дағыны өтчоқтан бачағалы bir қаяспектен салған жүріп хабылған көміріне олы бірге үләгенчерді бірге барудың үйерді. Bu bir üyen Ruslan Vasilyevich, men Ruslan Vasilyevich diyelikemge volontör nasliye kamsahından ülelehemi bu Kilo Petrovich varı ülelehemi bilgen ülelikamda hektiyor. Ruslan Vasilyevich bilgen olup Yunus Stepanovich eppidiger, Ürdevşöyde eppidiger eben eder bullakka Vyacheslav beyden sanattan sanadan ariyeni iyer ayvalak. Belki bir konu topraklarına bağlılarında olumlu öğretmen tutuların sayında. Bilgin Respublika bilen bularga bir ülkelerde kaldırıp arkitektura, zoçista, pamitliklerin sonunda restoratörü olur. Bu yüzden olan kiyen ona usluk eğgeni bağlar. Bilgin kemge Ruslan Vasilyevich ılsan ülkelerde bir olur. Bilgi Ruslan Vasilyevich. Pamitlikler restorasyon tuhana layık sildi olur.
Kini bu 2 yıldan beri duydular dağıtığa çöküyor var. Yüktehen yenisetten haralan, ölüyokmağa var, 19 derecetten haralan. Bu yıl elbette uluta takka ulen konuştuğu birisi hektarı gidiyor. Bu durumda eğitimde. Onunla bilim bu ayak noktada federalne soltalar pametti. Bu mihak alaskamaya nehleye var. Mançarı anvar, restorasyalar bilattı. Bu yıl sınırlı hegelde kendine destek tünüklüyorlar. Çubuslu korku var, kazançısını yedim. Brown Garden paketinde. Onda kahvas bulgan jötten ehleye var. Nikolaskay, Kaşkafkay, Tarajekin restorasyonu gerekiyor. Bu uluğan üleni kine ııtaragan elbak mehedleri, elbak mehedleri sürüm bir partim bilerim. Onda Muğar İslam'da bağırlar gibi üstürak birlikten durumuyana tumuru saydığını onda kine takdir çuva sonunda kurup takdiren bağlılar. İslam'sı görüşte öğrenlerinden tuttardık. Onda Это немножко спорный вопрос. Башня Манчары, да, на нее официально, но это башня Пономарева, да, вот. Поэтому вот это вот на самом деле колыхнуло нашу общественность, и тут споры. Это хорошо. Я радуюсь, что люди спорят. Как оно называется, там начинают, когда люди проявляют интерес к своей истории, начинают копаться в документах, и начинают спорить, пробуждается у людей свое самосознание. Это самое главное. Поэтому, Вячеслав, спасибо тебе за эту работу. Слово предоставляется заместителю главы муниципального района Амгинский Улус район Иннокентию Семеновичу Климентову. Бүгіннен Аллах Вячеслав Васильевич мана муниципалитет тараптан чугастан кірбет ыңғырлағы рұжеттар. Потом Вячеслав Васильевич бейта амол ұғығыр күтет болар. Келе үйін ұскутыға ремен кәлін үлелен аннан үсі дағының некетін кәлін үлелеға ден әрінен тұрат бәйтін шүнкен қылатын бұл егер ұскутыға оны тұрды біле үйері көте білесте әджеуіт bütün республиканы bir kana bu ciddi bir bu bulurgu jeleri restorasyyalan bulurgu bir evgöler bir doktor bu halaktık kevlikler olur bu turarı bulduğun balağan buldun onu bu eder çatırga ölüneve bu haddak barınan kördürü historiyini kaldıran bu bile hamlas ülke ırıkan ve de doktor kevliklerinde уступтарда, onun bulana bu hasa hacınıga emi manlık hamsahan bara turara bir sakal okutatır hülyaniye ciksinlere onu da behigimi gecikide bitirin bu historiyini vereten görün bilen isten onu da bu büyüğünü bürüler ayak yeğer behigi ulus canlıkatın atıttan behi ulusun bağların atıttan Akikov Nikolay Kiböş atıttan bu tügeninden doğanan bu koçetne gramatını silevinin zahir tuturabilir bu müler. Күнді доктор Вячеславы Далиевна Буковарманна Мустаналыра bu Euro tügen kırılatıran Dalil'ler Вячеслав bir dödülatıra emiye Saha Respublikaden Народной артистара Клавдия Лонна Герман Татлаевта. Дорогие Волден, Вячеслав Бубюню,
миллион дойдиянын үстүгүл дейстине алда. Ата мен баягы төрттөгөн бойдон жүрөктөрү кырган жактын билебин. Ағатын бағылы еме. Кәнеге де тоқа ұлқан берге аптау күтті. Оны бейі кірі берге әдер аптау жүр көтті. Еттен дейдуттан жүрас олар еме. Кәнеге бұғында тақсы талам жәхілден соғылын көрі-көрі. Оны баяғынан кен тұттарым. Баяғынан темір ұстыра, мас ұстыра, оны сөтері Дорқандақ өте жектің бағарым. Александр Иванович Чақаптан сағалан, оның кенекі бейі сөлгілермет бұлдан тойын театан уатан. Оның кенекі меткі күрді бұл өтегенің өсі байғаны, жондан барамда алғы сыла растаны бар ектірі ден. Бәділімін. Оныңдан өте қартиналарын көрдім. Астынды мағай түрі таластар бүтін ең көрімет долгойдуыт. Олеген де білгеніне еға ана бұйыр жақынға Allah'ım это. Менде кратык бұйырға күттігіметтен, славаны тому хайбу германы күттігісі құдеттен білебет, кені Катя білгедер саспыты, білгедер аспыты, әрелденінкі ансамблығы бар білгедер әдер саспыты аспыты. Onun bu slava, onun Kатя bugün bölgede hükümetinden bilgi sürekli ilgilenir delibet. Naha iken talanlar camut. Ege ayrıca gösteren sayıda çeşitli tutduğundan travmat. Ege hayvan kırısıyır tuğlarıgar, İtalyan rosatla tuğlar Allah'ım aralık ustalığı görürdüm. Ege hayvan. Ağrı salına, ağrı ustuğa, gecenin ambana, geceler olayla, olsun da gündüğümün, onu eylese öbün, ağrı varlığı ustuğa.
Владимир, итиге Васильевич, Руйдан, Алла Бутгар, когда кончая, это Мунджана Бавла, деген, корректор Воллар. Юлеге Махтар Воллар. Народный артист Республики Саха-Якутия Клавдия Герман Хатылаева. Слово предоставляется заведующему Центром культурно-массовых проектов Управления культуры города Якутска Кривошапкиной Василине Васильевне. Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Вы знаете, присутствуя на таких мероприятиях, не перестаешь удивляться, насколько наша земля богата талантами. И я не думаю, что это обусловлено нашими суровыми климатическими условиями. На самом деле, это, скорее всего, большая душа самого автора, мастера, художника, его взгляд, его открытое сердце, чтобы его глазами мы могли увидеть настоящую жизнь, потому что в его работах это все видно и без слов, главное понять тот момент, который создавал, переживал сам художник. И вы знаете, глядя на работы Вячеслава Васильевича, думаешь, насколько человек талантлив, чтобы поделиться с нами своим творчеством, искусством. Мне кажется, иногда это даже какой-то интимный момент, потому что наверняка авторы, мастера своих работ, создавая свои полотна, работы, переживают в этот момент какие-то определенные чувства. В нем происходят какие-то интересные события в жизни, с которыми он хотел бы поделиться вот вместе с нами. И, в общем-то, Вячеслав Васильевич, он еще, помимо того, что он талантливый художник, творец, он еще и пропагандист якутской национальной культуры. Он ведет очень большую культурно-просветительскую работу. И особенно те работы, которые он создает, вернее, делает, когда создает обрядово-ритуальные комплексы, мне кажется, это уже вклад в вечность, потому что вот такие объекты — это наша история, наши традиции, и это то, что мы сами должны сохранить и передать нашим потомкам. И я хочу сегодня от имени главы городского округа города Якутска, от имени начальника управления культуры и духовного развития города Якутска вручить нагрудный знак за вклад в область культуры и искусства на территории городского округа города Якутска. За вклад в развитие и сохранение национальной культуры, многолетнюю творческую и общественную деятельность наградить знаком отличия признания заслуг в области культуры и искусства Героева Вячеслава Васильевича, генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Дизайн-студия Уран», глава Евгений Григорьев. Слово предоставляется генеральному директору Национального художественного музея Республики Саха-Якутия Владе Владиславовне Тимофеевой. Добрый день, дорогие друзья! Открытие выставки – это всегда праздник. А сегодня особый праздник, потому что мы открываем новое имя в живописи Якутии. Кто еще не был в следующем зале, я думаю, зайдут и оценят, и поймут, что вот эта первая персональная выставка Вячеслава Героева нам раскрывает другие грани этого человека, которого мы давно уже знаем. И человек известен действительно своими такими масштабными архитектурными проектами, связанными с эсэхами Аланхо. Вот. Конечно, Вячеслав Героев – это художник многогранного дарования и реставратор, было очень много сказано. Но я хотела бы остановиться на его творчестве именно как художника-живописца, получившего академическое, очень серьезное образование в художественном училище,
затем в филиале Красноярского художественного института у члена-корреспондента Российской академии художеств Артура Васильева. И вот эта твердая, хорошая очень школа, она дала вот этот толчок развитию таланта, связанного с пониманием реальной действительности, с натурным изображением. Но мы сейчас можем говорить, что у Вячеслава Ероева, кстати, эта выставка связана с юбилейной датой, 50 лет художнику, но это молодой художник. 50 лет мы говорим молодой художник, потому что, чтобы созреть, создавать серьезные произведения, конечно, за плечами должен быть жизненный багаж. Человек должен высказаться, должен иметь жизненный опыт. И вот этот 20-летний путь по родине живописцам, он представлен в следующем зале. Очень светлыми, очень мажорными произведениями, обладающими таким светлым лирическим настроем, тесно связанным с родными землями, с людьми, проживающими в Тайпинском улусе. Это его близкие, его родственники, это его друзья, которые духовно близки ему. Это, конечно, природа, это полевые цветы. И я хочу сказать большое спасибо Вячеславу. После этой выставки наш музей будет в своей коллекции иметь 2 произведения кисти мастера. Это «Васек», прекрасная сюжетно-тематическая картина, показывающая вот эту связь человека с природой, с Якутией, и замечательный натюрморт полевых цветов. У нас в коллекции ничего подобного нет, поэтому я благодарна, Вячеслав, и поздравляю тебя с замечательным событием, замечательной выставкой. И хочу, конечно, от музея передать поздравительный адрес. Традиционно. И как человеку, связанному с материальной и духовной культурой народов Якутии, дарю вот такой капитальный, монументальный труд. Здесь представлены коллекции 5 музеев из Германии, где представлены именно якутские коллекции. Очень ценный материал, я думаю, для твоего творчества во всех направлениях. Тылбырылдар, Саха Сырын художниктарын аяр суругун председателигер Афанасий Афанасьевич Романовка. Слово также предоставляется директору Якутского художественного училища имени Петра Романова, председателю Союза дизайнеров Якутии Гаврилеву Кириллу Петровичу. Мен Россия поэтому человеке. Творческий союз художников России награждает серебряной медалью Ероева Вячеслава Васильевича за вклад в отечественную культуру. Так, президент Творческого союза художников России, заслуженный художник России, действительный член Академии Константин Васильевич Худяков. Подпись. 15 октября 2021 года. Она не дала Юрий Кемис Полова Вячеслав. Российская медаль.
diğer saat olar, yürüyüşler, dinastiyalar, kini ubaya Vasili Dostum şirşerinde bir de Bekkediye Bilevit, Uluhan Master, ondan kini gelir, onda kendine o Ekaterinina Stepanovna, stüdyen olan verilen dizayner, Bege Soyuz çilene, Российская Soyuz dizayner çilene, onun oğulları bir İskramiye yönüne hediyer. Ondan dolayı dinasti bu bollukları rahatta. Ben dolayı bu mandık İslam Vasiliye'ye dolayı mandık yürüyle konulan ardalan duran yakın bağıralım bu heykelik tip onda oran dizayn onda o sısta videoları terite kurduk put o kurduk bir istorasi tüyer dolayı sana bir arayamıt oğulları ağaya oğulları yerde hecabet ondan bu tümtenleri bulu diye onda bileyim dolayı bugünlerki aspetinde dinleme правительство распоряжение таласта ол тақсымдыр бияға оған исторический оған историялар де художественное училище балансатыр кейде реальное училище онан болана көтөғүлден беге үлебик сылбы сорып пут деген онна бу Uran dizaynı gitti sığınmıt, düşsekenen, tupsan, ulatan iyaktakin san isen alıvıt, o kurduk kini bilgi erke üçülüşü ötün bolana, erke isteriske ötün bolana, bilgi üleliyap olup put, bilgi tertene gitti sığınmı akput, onunla o sığınmıtın keneden bu yönemet, yönetim kıhatın restorasyonan yeri yani. Eskisinde Российская бюджетке. Ondan bu aralarda Uluslararası işe sektörün destekler yübleyen tuhareti ulan yeni yılanlık ağaya kanıtta da Aysel Sergeyevич'e soruk geldi. Bu bilgi училище soltadın senalar turanlık turuşlu kersetiydi. Bu Nacionальный художественный колледжден adı sügerge körbüyü soruk geldi. Onu bandalar kellegeler inder поддержкалыктар erilen turan erilen on общественный sayın bare. Ya ona hudaki takke İslam adalibit ulan bu Türkiye bir esasya balına sağma kültür günün ona bu bilim andık sanaları sağa atın kelkelde bilimi kelkelde ondan balana bu Orku Soyuz sihenlara onda bu bilinge ayar uluhayıktarın bir sihemet olana bilim Uluslararası fondun ide devlet olana etkili soçata huwa onu balana bilim balana kine bu firmata İslam oran dizayn bu seveske hemen bir akılına uluhayıktar bir üllerin kini soğuk olarak hedefleyen etiyat bulmalarını. Onluk da baratından bir de bu uçuyduk onu olarak hedef. Ondan balana kini bir yerden ele intilihe olmadak. Ondan bir heka bu bari kuduhitleri emir bulmalarının bu tübeninden tuhana balana bari uran dizayet tuhukar bari sübelen bir tümsüyorun diyemin Onda bari поддержкалыгын ден этияктын багарым. Ойдеги молана араханы мененелер баглар, конечно. Onu bolna tümenbit bari чисто bari Национальный художественный музей, художественное училище, аяр хаюстар, bari дикетимден кыннакпытна, onda bu уран дизайн через tümünün akıtta öşü kuyur akıt yani. Onun sayınlaran sana uğrayanга taharan iyaktı diyen tokuyda akın. Onu Bugünü gereklinden İslam'ısınız, eğer deliyim, iti en bala sağmayı doktor kemger, bu kültür kemger sağmayı öşü ülen keyan istediyen alkılığın kendine kadar diyen erinevin. Ondan balada kayan turamın ve kolektif adıktan göre souvenir belaklıkın onunla maktav sorup tutarımın komuller.
Коллективность. Владимир Ильич, Юрий Степанович, белой дорогой идешь, Владислав Васильевич. Слово предоставляется государственному советнику Республики Саха-Якутия Андрею Савичу Борисову. Те спектакль репетиции, где мы чуть ходим. Но Вячеслав, я келебеля, он как всем, он кое-кто, он раз тренер, салон торгар, ту вот, было. Но когда он бил, күнгө карара алды ке, илитин парнан барын көрген Аллах меха тиеңдер дорогар. Тура капсир бұл біле тірәйіне де бұл ағаны ер күрдік. Кені капсирәйінің ағаны ер күрдік көрігін. Оны құруғайым, өтін ұрғатын көрдірір, сәргелерін рас тұтуларын көрдірір. Оны мен құруғайы дімнен фамилияты ұнна өйевін, оны народап ден аты. Оны ұйытау барлырды. Народап бар дөй, кәндігінің народапқа нағыр болмады. Oydur urahalara demden tasta giren baktılar. Jom tarttıhan baktılar. Saktar uraha kim adı kühütçe kühürün baktılar. Onun orada vardı. O kundaki yok değil. O tüça Vyacheslav tembiğilardı. Oradan Narodap girini bataktı. O yarı yaptı. Hadi Narod yıllardan jarımlar familiyası ittivayı. O kudu kurup Narodap girini. Ondan birine asıp kendine şapkalı daha mı demek bence yani. Doğru yedir gittim. İki giden bu Vyacheslav direktörler ayar, ağzı danışıyor, ayar kutam. Narod kültüratıgar, narod dövüt kültüratıgar, narod itagalgar, o söylediğinde urahaları, urahattan bile toz urahalar tutuldan baktıklargar. Keyin küçük tane bu dikti kültüralar unutput, ulahan tutulurlar. Köşten giren var bakar, kayıp onda sağma yolak bir dikti onu birinde arada duramın bütün sahibi derülür gibi kadın. Kim Berkayanski'ye de battı Ruslar. Berkayanski'ye urahalar tutulurlar, o urahaları tuttum yem. Onu ribiseliğinden koydan aldı. Koyup var ribiseliğinden arayıp. Ona gün giren baktı, ara körbütüm, urahalıkken dikti de onu tutup olur. Ömürler yem baktı. Bastan kadar hallar kıyamık oldu, ondan duran saharın talasıttan, ondan rozoy bulmadı, kıtaran talasıttan hepten, böyle tuğ sorardı. Gün giri diğer, duran değeri dikti var, bir uğunga ama uğunga bulunay dahiver biri çambak tasıvıdı var, o çambakta atarazay sınımda. Şimdi ben, ne bu tığınan vardı ya. Ya onunla, yok da gittik, otan uğgatenin gerekiyi konu hem bilir bu uğrağa gelmiş oldu. Onun bu Vyacheslav Vyacheslav narod oldu, narodap oldu diyemem. Bu netine. Kara köyünden olur. Arastan onu bana toyacanlar ne bağlar. Onu onunla koyan kodam, onu diyorken narod kilide oldu aslında. Onun bir naha diyelim olandı delivi neydi, onda beyevin hayvanı hanımın gibi hayatı kuru hayvanı. Tavarın kaygır bir hayatı hayvanı. Narodap diyen var gidiyor, yok, pseudonim bir. Ondan sonra delivi neyin narod kilide oldu. Sağ mı lan ne? Onda bu bir Mustafa'nın diyelim. Yani bu da onu büyük olabilir peki. Bir de bir de gider tohumların haramını ki aras illüstrasyon diyor. Onun bilgini bir doğuya mı bu da o da onu büyükten araya taptı neyin. Böyle demiyor. Mustafa'nın kazdırası kırıcı oldu. Ondan sonra bilgileri baktı öyle baktık ondan sonra bütün bilgi kimin oluşan aslında naroda zamanı verir.
представляется председателю постоянного комитета Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Феодосии Васильевне Кабышевой. Вячеслав Васильевич, Екатерина Степановна, бүгін бой өрілер выставка арғылытнаны итетек істемеге ардадебін, таланақ татталыртын тардылар, үйәдер үрілеттініне сидімнер. Онын тұрбо әпеттерін күрдік, народ білген білінер таланақ, барат түнен таланақ дене текпіл бағарым. То баста мен келіні художник бұғыден істен білбедім. Онтон 2000 жылын жылттан, 11 жылттан кенені уже бо дизайнер бұғытынан хақалы бо сенбетін томутын батын итчәхәдерге бұғытынан мандар ұс веренәчетін бұғытынан білен бұ кенені бастан өрәқтәреттелерін келгетиге, дизайнерінің ұруға, онтон уже тәнділесі әшеппетін күрдік бо олонға ғықтарғар арас қайсықатынан үлелен өтірдігін уже бәйті әлбәқ батыннақ, әлбәқ оңғықтақ, әлбәқ көріләқ дене текпін бағарағын. Мандар ұс бағанатын бір манна бұ жөн әлбәғын өсі көлі текпін бағарағын. Бәйін инстаграмларда харбытын барамын көрсен кәрбітім анаминен. Оны де моғол ұрағаны кені олық ханатын бұғытынан, оны да бұл имені Яроевы күттілер әтәқпіне еті ханам тұлығын әмеп біті сайсары көлге моғол ұраға тұрдар дейін. Онытын мен бұл народ барыта мей үйеға еті проект олыққа кейде мандар ұспаға ханата бұл Вячеслав көметінен толу. Оныты бұл бары хақалы тыңнақ народ егетіне жәрдерден бар өйден оны өйіқтірәде мен бұл индеке сыл бұйтын әдекпен бағарабын. Кәндірей сағышетті де народ ден народық ден аттадым дедім, народық ден аттадым дедім декпен ады. Онықтың бұл білген оларға әбер кейі болды әліғана бейхін сағын тұлбыттен ровна кәнен қайдыған күрдіғіне оңыр бұтлердәқ, еннен күрдіғіне әлбәқ пайы сыллақ, құрықтақ, қияқтақ, уже білген тұн бара түттен әлбәқ ұрақаттары дағына асты. Оқыны бұттын бұл бәйдің хүмін үтір бәкке маңдық еннен декі бараныстағына өссел бәға оңыр оден етебін. Оны тұн бір өттінен өссөті хоғыларына текпін бағарым Чинчер үляға Олақ ұстыға сәбеттен өп. Олақ чинчер үлеген сүрдәқ ұстығын бар бәпке білағыт. Сыл ұру оңыстың бәдің тұн үбінен дияқанада ол Америка күрдік шеркен Нью-Йорка тиен ол музейі болған, оны бартын қасыған, оны бисывайдан, оны бартын маңнан ұрықалеға сүрдәқ әлбәқ үлі. Олықтың чинчер үлі өтінен қайысқағын халқы әмет ұтағырып темін етекпін бағырағын. Онықтың бігі білгімдағыны дақастына лекпет, білі лекпет, өсі дағынтын әлбәқ қайысқалар бағдар болды культураға. Бүгінті культураға именно конституция кейбет балығын бұл хокомға преамбулы тәркеделі Юрий Степановичның араға бағарып беті болыр. Оны маңдық мөпкөр бағаты болды. Білген келдері бітту, келдер бәппетту. Бұл федеральный хокомға құрылды бұты. Білген әме қос маңдық келдері бітту ден оқынығырын төхіннен білі бәбіт бұл традиция бұтын, культура бұтын чиңетәммет. Бәбіт хокомнар бұтығар, бәбіт нормативны документтер бұтығар, бәбіт үлі бітер қайсықамтыр келдер тәқпіні хотчоннан бігі тұруқта, хотчоннан бігі көміскерлер, хотчоннан бігі тұн индекелер болып бүттемін әтекпін бағармын. Онтын бұл үлән қайысқада өсі дағына кәңәтін деймін әтебін білген қолырымен олық маңы күрдік болманна әлбәқ художниктер бағалар, бұл творческая бәйттер бағалар. Онтын маңдан әлбәқ пролистөді екемір сүрдәғын бәқті күртуға әйгетін күтті. Онтын бағайықтың тақылы екі театрын қол болырды ұрақсырды деймін әлбәқті төбемдер үсті бұтыр әләтібін. Онықтың білген әдекпін бағарым әлбәқті оқыбылана каталогка кейбет художникту, каталогка кейбет художникту ден айталарда. Әбет болағына біле қамна білдер
bu ülelerinden biller ayar kişini genere meydanlar hep olin bulana ide tügerten indikten halgı üleler yine tekme varabın içine sepan ol haygin barettünen köre öykü hırcar dene de kanadının bu iken tutusputdan ona sami bulana sim bir jongu direkt bollar jonlar bar bollaqtına öydür komanda bar bollağına onu da bu narodun tuğgar diye kanat tuğtan dağına kutlamakta var dağına narod simbisi nalıyaga epiten kurduk naroduk tenadın iniyanemin bağına ben edebin onların nikiten barda olukor tabıllığını ona sitihini bağırabın bara engin kurduklarına bu bihige Allah bildir ki bitiriyor bu bihige kultura batın bu tradisiya batın batın kömüskür ki bara tünen körer ki diyetinler bu kiyede elektriğine Stepan'ın tutarabın pamulya barın evde hurgo yürü Stepan tutar bitti diyeler munyakama bitti bana kere Kırıklığı bitirbir, gündüz doktor, nartan numazına filge eden hardılar, sonra bu Vyacheslav Kudolnik boyundan sanatlı bilgilikler atın menemi bu kutağda beyler amanı araydım diyecek, bu Vyacheslav Slava Vaybet bu manık ayar ürelerin bilbet etti. Tulgası otak meseleler benim bu Vyacheslav'ın onca razı bud, arta bud, tabii oskolaga büyüklüğüm kadar bir sana Slavor ve oskoladan bilen nono bu kurat kim kurat gelbede de olumlu bilgi bu sekihler yöneticilikten ölü uçudalar kaygıların isterdi. Bir hem bir karakter dalıyor gösteriyor kanlara Sulus kurtuk gösterdi. Untuk bikin bu ulatan Slav'ın tenge altıhan bir gibi onun adı tokulduğu toplabı tuğra hübe ama barbularına bu uhanı tuğra teriyi ötüver sübe ama bir bulatına ve bu Vyacheslav'ka tutatına eriyen bilisen kepseden sübeleyen amalahan. Ondan kritik sekreter buluqa bu emiye bu bayağı bulatına diyen fonda Treninglerin bağırında bu konudan türevit, uhabet, üyeskevit ödülü var. Küs köme kurdu bu mattan, kuratan olarak doğru kılapının gelirler bir temin emeği olanlar dağıtır, soruklar dağıtırsa. Eden ahırdı bütün Vyacheslav anı gündüz oğuttur. Bu yakınlıkta da ilittim, bildim, kohon Suriye. Tavanlar diye partiler tavanlar bildirem tüptük. Bunu da bu bir kohonun ağın etindeyim. Oluğum barasa. En müteah salgının, en tığının duğabat kudullan giren sürakber söne düştük. Oluğum barasan ayar artıgım argılagan. Oluğum barasan men jolum iyer kudağın. Oğlum bararsan araz ögünen Kıdırıstan'ım. Oğlum bararsanı olus da taptığın. Den Kıdırıstan'ı dokuntuya bu Vyacheslav'a beyden bağlı. Onu zamanla diyen bağımlarda sorumum bilgin beyde ağını hitlerine olur. Vyacheslav'a da sınırına gireyim. Tılberinden Hazar Respublika'nın гражданской келбен ат тахайныгар, Hazar Respublika'nın kulturadan toykulugar, Sakasır'ın Kudolnikların soyunçeliğinigar, bugünkü Jorok Yehebet'ger buga barabıdan Mospot, Vyacheslav Vasilyevich Yeroyevka. Doğuyalım. Zaten kohanama verilir. İşte o bu da istedi. Tan bu küçük otoritaatı bu düğünde, bu arada kaldere bu ayrılan
bitten bir takan iyi gindenin manı kırıtık kete kutu geçim gınan varan kahri bir tabar mesela turada top komayan manı kırıtık kanatın hep bir de gözden ağın bolan erer açağın zile ile kudu geçen atılır deyip de altın bilin bir an haska enge şu batı ya kudu geçilere ki kadara şu batı verilmiş. Onda arıca umarım bir yakayet o haska gindeyle de kudu geçilere de var kumaranladım. Ondan bu kebit doktorga bu wastan kebit doktorga bir küleli kerja kalaba tawaras kalaba bu kasıl yakay bir kehre tabat kayanlık basabatlara ballar. Onda bu aymaktabba, zeminaktabba bu kadar min ile bin kanalı kebit keciye mi yakabu istiqnalı ülleştiği gidiyor lokamaktabın. Yapım mağarabın ondan da ama lokamaktabın diyeyim ben bu bir an hasba kalemin bu burada vakit kalemin taraflar bu manda bir uçtalım kendi kulakta. Ama seninle vardı bahar statüren ödülüne de. Bu bizim hava diyor. Bu kadar bir Aslan dostum. Bu bir an hastan toğuz sulu koğratan güviste katine bu toğuz sasla milin sahana ağlanca oluşturduğun klasika. Hama göre bir ekranıda açan tuzlu kurular her tapına sahana ağlan yok oluşturduğun klasik gillerin. Allah kara köyüne ekranıda beni düğün. Oturduk görenemin bu gecek olmandık ayrı ülkelerin takanlar, öteber bilgiler, ham olamaktabın tediyakın mağaram ondan şimdi kurduk barda baran estafeta paylaşmak kurduk. Vislan gibi televizyon olakamın maktabın tediyakın mağaramın. Onlar trampetleri bu var, bu var. Onlar akıllı bir mağaramın. Tek Allah barların kas ulemayı ilmi handibın kinder bu ibut hollara kecik biha Allah'ın toluk oldular. Ona Allah'a maktabul ediyor. Bundan kilengin hangaran kararın Mustafa'nın hatta bu ne bir yana koyu Platon'a tutu kudur. Bu açı bundan barıdı Allah'a maktab. Ben Aslan berapa bilang juga, nanti ini tu. Ya, bu kami bilang Vyacheslav viajamos de camino sekolah untuk lakah kita untuk orang video khuduristene untuk Vyacheslav basta nomor untuk buat untuk ini kamsahamna olay jadi macam itu orang datang ke jalan beri untuk dia orang basta untuk ini bicara orang itu kita untuk juga bicara orang volunteer biar kita orang nanti kita biar una istiyor dükte bölümleri var. bu bir gururluyla kiliyorken bu şey batında olan birinci anahtardı. Bu kiligeni kırtlaklarına sınırlıp kili olduğunu kaydaktı. Onu Andrei Savic'le varsa tutarım bunu. Bu olsa hatırlayın bir Allah bastığı kapılarına ona vardı.
Оло күскөгө мукуда этик медиалердин эңерестигиде беги итиде мен нар таттым баягын дедем граммара деме халын күтүп бүйһәбилүттен устадар бүйһәбилүлөрөттен деме кадер бүйһәбилү бастан тиемарамын кеҗек бу дойдум эбитчемин daha üşedip olumludu. Allah bastan tiyemler bolan kırdık. Gene tibirim. Kisler katta tatil bize kadar döptür onları çağırıp kendin Allah olubutlara ister hitat kabul diye bitir onu var bu kadar arım diye. Bizim olanlar da tenga onfahı bile hacamın ondan sonra onfahı bile hacamın işte hin arak keminden ergen kalamet hin yühemliğe gittim diye kahve olur kasıl kendiden beş haftas alma. Onun dine iki haka var hette o böyle dönemin ergen gibi de yapın. Fedosya vesilinde gavşa almak için Учишаны битәрәттәгән һәм багана алагатым нар урыдугын һәм бигән тактыр гәрәдән урыдулети о тактыр урыду бартаварыста кекетаварыстары ланитры мен күлигәләр дәүке токта тактыр гәрәдән урыду кутамакын урыдуләрдә. Антуем булар билген идикәлә бара дойду миригә чакка музей кыртамай ben ulatın du ili ben kadar ari atunu kararım du baru pican keren yende onu karara kadar orukum ilmanlar bu bağırır diye bana gider müzik gibi ben kaçı tavır edikler vardı hani ana kımdar onlar orak bıraktılar onun çakra kratik tokudunu düştü bile ondan bilin ondan lisede alanmak geçecek ana toğlanmadı, lisede alanmadı. Oğlumdan tanıdım. Demek ben de ayırıyla tuttuk. Onda kekke, aymakta kekke tavarısta, kekke bıraktı kabirlerle. Bu bilgi restorasyon çıkar. Ondan bu bir hamilin doğru memeye. Nikolay Kınasvişka. Bu kini gibi tuttuk. Ondan bu vakit terbiye ettik. Tuttuk. Uzmanlar var ve tuttuğu var. Слава свечка тут Рахумара. Onlar bu derehemler, hürün derehemler olan kokuş gibi oldu. Bilmem ya. Müze direktörü gel. Vlada. Vladislav. Kötü yolcular, Mana Vyacheslav Geroyev ayat tudum abalanga выставкадан арылыйдын өрүлөр чага түмүктенер. Баргын выставка халатыга кирен ayat үлелери көрүп күтүгөрүңөр. Дорогие друзья, уважаемые гости,